Hello muntina Lhskukitimes akun THUMANTAM-195 ho si nabon chawin janpha tu janpha na dingin jong EimiTimesEditorial akun THUMANTAM Galhi Kichai wa ding Hinam ti anasei kinuhiti Meghalaya Chief Minister Konrak Sangma in Central Sarkar akikuma chamna asim wa alole amaho kika chamna punti ati hi pomtheita thudi ahi Parliament opposition hon anasayule Union Home Minister Amit Sain political advantage na laguru ahi atikirin tua boikal hasom sagi chijing lai ahin la Prime Minister Narendra Modi in khatwei cha jong hung phalowa umahin langkhana birin in Prime Minister ahung angai pui keima ka umnai ati kitto BJP solkal chi ahi ji uwahi kigullu ahi diuhi tasan ta ahitai Central Sarkar hin Manipur tulgar bui nahi su thipna tinga game ki chimu hamtia jong ginmo thei ahi kirin aji chu koki ho hin athil thumu adin piwa hin koki ho thil thum pi na dinga tangkhul ho le mei ho lung a hol kiru hin hitia hi agam sunga cheng ho hi amaho le amaho ngalpe thang akikam tu sa amahon avet thim nga moham jong ti thei ahi kiri tua hi birin sarkal hu na dinga mi pi akiphin sau hi aban ahung chal la le galboi sa nga infarvelia ki phin ho zo ahin gel kho kit mei thei di wahin mei thei ki ti hila thudi to gamla phat se a ki phin na thei ding hola ki phin lo ka le pun ka nga ki jemuwa ceremony khat bui pi nammi te a hi kirun hiji chun Central Sarkar hin nidan khat sunga su thip thei boi na hi ati sot ule phat khat le nilhum ke a hin boi pi diu gin mo omi chule Central Sarkar hin Manipur State BJP Sarkar hu na kal asun danu hi a khel lo le Manipula hi iti hi jong le BJP Sarkar nung lo na ding a hin bol lo kha thei wa hi kidi tu din muna hi mail hei thi ho Chief Minister in gamhu na dinga thi a hi tia tu mala ko truga thinu jong ain kote laksom agapi ahin mail ho athi le gamhu na thi hidiu kuki ho athiu le terrorist hidiu kiti chun hoilang koidei mo chamna apolu jodingham Meghalaya Chief Minister pasei banga chu chamna polu theiding chu Central Sarkar bo ahetan amaho hin la mi pisa nga BJP a khosa zo kinu hidan ahi ta je hin galgi chai beiding in ta sanom pui chule thinglangama tu chan BJP ta sanalai jong kit a hi je in Central Sarkar hin gelding dan hin EPET a gel diwem chule hitabong din mun kilhung ta Chief Minister birin to ki ho theijing lai ho hin ku ki ho ha sat na hi a hi ding bonga a sei theilu ham langkhana common platform ki tu ma Galhi akido lo le tu din munahin ku ki zo le zomi ku ki mar game tha khat ahung ke polut kirin tu din mun mihim lungput dan hi hiche ho mina hi iti jong le ikitu khat diu gin chat om be se tapoi tu hin akivet le koki deide set hon min eila pi khagat in te tia huimu ding jong phallo hi le kilom hitabonga chu zomi dei hon jong gamke ding sa nga nomenclature bo abui pi kiru to akiloin kala marin masala ahin la be kiru hin drama hian lang ki vele nom nan tin practical ta chi pi din wang hichi lungvul ho hin galzo ding adeilo hin ti tia la thei hetai hitabong lungput za chum om zia hi ina nu hillo pa hillo hile kilom khang tha phebemin thului thu tha talowa kitomo na theiding bo social media ta do ki jiwin a hi tu din muna hi nomenclature bui pi phat a hi pun galzo ding bo hi poimo a hi in farphai chamlang vekit lew han tu hin simlai ki loi khom na a hin til do ki tawin thum thei thei zo si thuma gamsung su no ding ti hile akilom kitan tu hin simlai rally ball ho akun boina ji in simlai khat hin kho anamul lim kitan hichi hin ichan ge ham a boina hin sim beding kinchat om lei boina sulham ding siam pala boina simbul pi khat a hi ki jin iza sei jong le phai cham mi honjo ata san jo danun akilang kitai tule mei thei hi boina dei mi a hi win tu chung boina ji a hi akit MLA election ting candidate tha izan ham hungleng do ki diu a hi ji hin tua arambai tengol lamkai pujong hi iza sei jong le politics lu ding lungvul mi hin ti hi ginmo om tai koki group ho boi na hi nomenclature a ku na hin mail ho boi na hi politics nam ana over boy a hi ve tia jong gel thei hi tan ti chu tu jan pha na EimiTimesEditorial ku na THUMANTAM Galhi Kichai wa ding Hinam ti THUMANTAM ihin sei do theu hi chan chu hi tan ti